اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe, ɓaawo nannanteɗama yetti allahu tabaraka wa taala e juuli e dow annabajo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. musidɓe julɓe, en arti e émission meɗen wiyeteɗo gandal e faamu e oɗo télévision meɗen Jama TV. kono ko adi ɗon ɗo mi hiwɗori on hiwrago ngo andanteɗama julɓe ɓen no hiwɗodira ko aduna, hiwrago gandanteɗama no heerori julɓe ɓen tun ko nder aljanna. allah humpite ɗum e suratu ra'd wondanedama: wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. allah inni en kadi aya goo: salamun qawlan min rabbir rahim. idan ɗum ɗon ko hiwrago gandantedama ko yimɓe aljanna woni ko heerori nder ton, koɓe hiwɗodirta. yo jang e kisa wonu e dow moɗon. musidɓe julɓe, mi hiwɗori o gonno hiwrago e nokku kala ko tooli ɗon. hiɗon daara men e aduna on e oɗo télévision moɗon Jama TV. émission mon yiɗaɗo andaɗo on woni gandal e faamu. haɗa noon musidɓe julɓe, ɓaawo andantedama en junni hiwra gongol, hiɗen mari hoɓɓe tedduɓe ɓe andantedama kono andirɗen noon tun ɓay enen hiɗen etade wakkiloɗen heɓen hoɓɓe ɓurɓe teddude ko dow leydi ndi, woni ɓeɗo honjiɓe oɗo qur'anu karim. ɓe andantedama no yanganade deftere allahu tabaraka wa taala. ɓe allah ummanti yatlunahu ana alleyli wa atrafa nahar. ɓe duumi ɓe janga nde ɗo qur'anu karim. ɓen ɓe annabajo on sallllahu alayhi wa sallam yewti en: iqra'u lqur'ana fa innahu ya'ti yawma alqiyama shafi'an li ashabihi. onon yo jeyaɓe, duume e jangugol qur'anul karim, ko woni qur'an on aroye ñalande dargal hino fattanoɓe wonɓe e duumago janngol oɗo qur'anul karim. ɓen ɓe andantedema allah on no humpita annabajo no makanen wondanedema ko ɓuuri teddude ko yahata ko dow leydi ko ɓe hunjiɓe. idan noon hiɗen jonnuɗo ɓe hikkoɓe ɗo ko jungo ñaamo on ɓe hiwro ɓaawo ɗon kañum kadi jonne ɓeɗo ɓe hiwro ɓaawo nde ɓe hewri no wowirɗen. no musidɓe julɓe, en jonta he joni carnoɓe meɗen ɓen ɓe weeɓitana en woni neldade ko ɓe neldi Jama TV on, ko ɓe neldi habbiɓe émission gandal e faamu. ɓaawo ɗon kañum kadi musidɓe julɓe, jonne ɓeɗo carnoɓe meɗen hikkoɓe jungo anɗo ɓeɗo kañum kadi weeɓita neldade ndin. ɓaawo ɗon hiɗen mari yewtere seeɗa mandantedema so tawi allah on hoddiri hiɗen yiiɗi soggugol e muɗum seeɗa. haray cheikh fal tatafaddal mashkura wa majura. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. aray ko adi kon taw iɗen jarna ɓeɗo karma ko meɗen wonɓe en wakkilani ɓen ɗo moƴƴa. aray ɗen toranoɓe moƴƴa. onon kadi jama wonɓe siwude oɗo jama woni gandal faamu, woni Jama TV. aray ɗon weltana moƴƴa. yallah subhanahu wa ta'ala arsi ko on faamu nanu heɓugol faamu sellungu wawa gollitirde kadi. wa barakallahu fikum. nam wa fikum barakallahu cheikhana. yalay e ko tooli moɗon ko télé meɗen ɗo Jama TV. nde musidɓe ɗe jonnude ɓeɗo ceernoɓe kamɓe kañum kadi ɓe hiwroɓe anden kamɓe woni honɓe. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin. man ihtada ihtada wa man dalla fa ala nafsihi jana. aɗa ɓawa yettuden allahu subhanahu wa ta'ala hiɗen juula e nelaɗo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. aɗa min miɗo wiye abdourahmane diallo, miɗo hoɗi ka wiyete Keur Massar, plus précisément Jaha e 2. miɗo jangga kadi e duɗal wiyetegal mujamma al islami wonirgal hedde yombol. aray meɗen hiwro onon kadi jama wonɓe sibude Jama TV on. meɗen hewɗi ɗo hande notagol émission gandal e faamu
إن شاء الله تعالى. نعم. إذن بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن. هذا قولنا كان كده جند شيخ يعقوب يعقوب كا شعيب نعم أعتذر شيخ شعيب بأودي تنا إن جنة نل داري إمور آية القرآن الكريم هذا من جنتي نعم. إذن سأقرأ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. hay musidɓe weltanike boyi cheikhana Chouaibou yallahu tabaraka wa taala ɓeydu dande nden junna balɗe ɗen ɓeyda gandal ngal haray musidɓe ɗen jonnude he joni cheikh Abdourahmane kamɓe kañum kadi ɓe weƴƴitana e neldari ndi nam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
الله 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 مسيب جولبي نعم يا لها من القراءة نعم يلا تبارك وتعالى جنوب شيخنا من ويلتك بوي وإلا ومبي دارو دي émission on gandal e faamu la ngandi feendo do berde den hoyi de ngandal law innani wonnede ma suratu anfal be bandantede ma be gondini Allah tabaraka wa taala si inde Allah on jantama ton ayi ay kisan wajidat qulubuhum berde den hoyay idan nam on weltanama bus ba wonandantede mo neldi men de do neldari wa illa no musibbe ngati talbe joni kambe di don no wana Cheikh Yaquba ko Shuaibu la subhanallah la fajetu ha wana Cheikhana Shuaibu ko wala non kanyun kana Cheikh Abdurrahman idan no musibbe innu den hande de mari yewtere de andentede ma hino yowiti ko wiyete sadaqa hale non o do sadaqa mo yewten hande wona li sadaqa mo andantede ma ko ittante do mbudi la o do sadaqa ko kala bani adam mo andantede ma mari mbuudi no wawi ittude mo sadaqa ala mbuudi no wawi ittude mo sadaqa idan ko ɗum ɗo woni yewtere meɗen nden woni as-sadaqatu allati takunu bil jawarih nam awi sulama woni ko sadaqa mo andantede ma ko ɓandu ma ndun ittata mo sadaqa ɗon andino toon yetta baaɓe goo sinama sadaqa mbuuɗi ɓe yooray ɓe inna hesi ɓe jogii ɓe inna ɓe ala kono ɗo wata ɓe maapo ko sadaqa mo andantede ma wona memowo jiifaji yetta baaɓe ɓe lala ɗum ɗo ko sadaqa mo andantede ma ko ya gollu gollal ngal tawala ittuɗon sadaqa te gandi Allahu tabaraka wa taala hino lerɗina en e ko wiyete kon sadaqa kanko Allahu azza wa jalla himo inne wonanede ma sabiqu ila maghfiratin min rabbikum on yo bani adama jeyaɓe atodire yani sabiqu fastabiqu Allah ina aya jogo fastabiqul khairat wonanede ma atodire e waɗugol moƴƴereji ɗin Allah inne wolo aya woni suratul hadidi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum atodire e faadiye surranede gafurenede yafanede bakatuji tawi ɗum ɗon no iwde ko joomi moɗon ɓeɗo karama ko ɓe firti oɗo aya woni yani ila ɓe man yani ila asbabiha wondenedema jogite sabuji ko wonta yallahu tabaraka wa taala yafano bakatuji moɗon ɗin Allah inni wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi ko wona noon kañum kadi atodire e ɗaɓɓugol o aljanna mandentede ma yanñidi muɗum ndi no way tawa yaajide leydi e kammu idan aljanna mandentede ma en wawata sifade ko ha honno o wayi ko waɗi annabajo makani o wondenedema man dakhala aljanna sallallahu alayhi wa sallam yan'amu wala yab'as ɓe maki kala natuɗo ko nder aljanna o neminoto o nawnata o ronkata ɓe maki wala mum fil janna ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar bimana kala naɗɗo ko nder janna e heɓay toon ko andantede ma yitere meeɗa ɗum fawde ɓerde meeɗa miijade no ɗum ɗon way e image ko andi ala ko ɓuuri wawde miijade ha hewti tampuɗo sa yi ko tampuɗo miijoto subhanallah ko simi heeɓi jawdi mi darne galle hara ko galle ɗen arata hara mi heɓay toon e saisire ko kayre arata longinanmi he sa yi tun tampuɗo no miijoto noon Allah noon inni ko miiji ɗon wo annabajon kamaki ko miiji ɗon wo ko etti ɗon wo wawata hawlodirde e ko woni konko nder aljanna ɓe maki wala aynun ra'at wala udhunun sami'at nowlu meeɗa nande ko woni konko nder aljanna ko waɗi hiɗen jottoɗo innen woɓɓe humpitan Espagne ko ni way France ko ni way Amérique ko ni way Chine ko ni way he Chine kamɓe e stade maɓɓe on koko nder maayo humpeɗa ko honno ɗum wawata wonde ene ɗum ko honno tawa ɗum hiɗa loka hiɗa maapi a inne ñande Anas ibnu Malikin nde o humpitano wonnedem annabajo sallallahu alayhi wa sallam no fokkiti yawgol Madinatul Munawwar tawi kamɓe ɓe humpitiki fi annabajon ko honno ɓe wayi ko honno mbaadi maɓɓe ni jikku ngun ko honno ɓe wonno ɓe windude qissa on ɓe maaki wala garwa fal usnu tashaqu qabla al ayn so ndaari ko suwaru mi haaju sahaba ino ɗon ɓe maaki wo feere o ala
nowru no itto loko ko adi yitere aywa on faami ka hiɗen waawi joɗagol ɗo ɓennen Chine ko ni way Espagne ko ni way France ko ni way miijoɗen haa honno way yehen toon hawrondiren eko miijoɗen kon kawna gonga kono aljanna ala ɗum ɗon ko wala khatara ala qalbi bashar meeɗa kañum kadi yitere meeɗa yiwde sifa ɗum ɗon idan ko oɗo aljanna noon allahu inni wondanedama yen atondir e makko kono ko honno atondirten heɓugol oɗo aljanna musidɓe julɓe ko waɗi allahu kañum kadi hay joni hino lerɗina en e ayeje moynen fastabiqul khayrat atondire e waɗugol moƴƴereji ɗin joni noon ko honno waɗirte moƴƴereji ɗi andantedema wona jawdi ma ndi bal ɗum noon ko golle ko andantedema ko an watta ɗum en andi ari e qissa e hadith mo andantedema ko aba dharin radiallahu anhu fillimo o maki o wondanedema tabiti yimɓe goo tawi ɓenɗo ɓe ala jawdi ɓe maapi moƴƴa ɓaade ɓe tawi annabaji on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki o ya rasulallahi dhahaba ahlu duthuri bil ujur ko waɗi yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim ɓeɗo ɓe ari ɓenni nelaɗo min heeɓi ande annabajo maki ko ndu woni ande moɗon ɓe maki ko waɗi jon jawle ɗen naɓi baraji ɗin fof dhahaba ahlu duthuri bil ujur jon jawle ɗen ɓe naɓi baraji ɗin fof ɓe naɓi ko waɗi ɓe yusalluna kama nusalli ɓe juulay wona min juulita noon wa yasumuna kama nasum ɓe hooray wona min hoorita noon si ɓe heeɓi sappoɗa ko julde min heeɓe sappoɗa si ɓe heeɓiɗa ko korka sappo min heeɓe sappoɗa kono kamɓe wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim hiɓe sakko ko ɓuri ɗuudde e jawle maɓɓe ɗen ko heddi kon e jawle ɗen kamɓe hiɓe sakko ɗum ɗon tawi noon minen ɓe wasiɗuɓe min ala ko min sakko ɗum ɗon no mapini men minen kadi ko honno min wawata heɓude ko min sakko annabajo o maki ene ko ɗum mapini on ɓinni eynam ko ɗum mapini men annabajo o maki ene awa laysa qad jaala llahu lakum ma tasaddaqun ene kiri on anda allah on hino waɗeni on onon kadi ko ittoton sadaka goto kala inni nelaɗo meɗen umpaɗo kon ɗum won ɗum eynam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki wondani nedema inna bi kulli tasbihatin sadaka kala konngol ko bani adama jotto soɓinkino subhanallah 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 ɓe maki o harede ittude sadaka inna bi kulli tasbihatin sadaka e yiye yimɓe no jooɗi e jonde imma koyeɓe ñalluɗon ha walla koyeɓe hiiruɗon ha koyeɓe jooɗo e jonde nden ha imma ko 2 heures de temps wi'en feendo ɗo ko coupe d'Afrique on fewndi ɓe fandi wo ɓe jooɗoto wi'en 1 heure de temps e fecco ka 45 minutes ɗum ɗon waway hawrude 1 heure de temps e feccere haɗa kañum kadi koɓe okka temps yoɓe fowto o e 15 minutes ɗon tawaka ton ɗum ɗo fof ɓe immo e jonde nden hiɓe jala ɓe welto tawa goto e maɓɓe wo laalon inde allah on annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maki wo misal ɓen ɓe andantedema ɓe jooɗoto e jonde ɓawonde andantedema ɓe immike e jonde nden ɓe jantaki inde allahu tabaraka wa taala ɓe immoto misal maɓɓe harano waywa mbabba mayumba jiibuma ko noon ɓe immorto hadith on noko hisnul muslim ko fuɗɗode tun mo daari babu dhicri yi'e ɗum ɗon iden annabajo on sallllahu alayhi wa sallam no lerɗina en yi'en waɗu dhicre woni yo julɓe ɓen duumo e jantagol inde allahu tabaraka wa taala en yiiɗo ɓeɗo nde ɓe maapi nelaɗo maki woto maapo ɗon wawi ittude sadaka hara wona jawdi inna bi kulli tasbihatin sadaka kala konngol ngol woɗɗon subhanallahi ko sadaka allah inni alladhina yadhkuruna allaha ma annabajo maki alladhina yadhkuruna allaha walladhina la yadhkuruna allah kamathali lhayyi walmayit misal ɓen ɓanantedema ko jantotoɓe inde allahu tabaraka wa taala
e ɓen ɓe janta ko inde Allah no wayta wo maɓɓe misal wurɗo e mayɗo ko waɗi kamɓe ɗiɗo wonaɓe gotum hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ene anduɗo emo anda heno fota fotta am hal tastawi dhulumatu wan nur ene ko niɓɓite ko jalbi no fotata idan ɗum ɗo fotata ko ɗum si annabajo on sappani ɓeɗo ɓe inni inna bi kulli tasbihatin sadaqa kala konngol ngo on toginni subhanallahi yo wawu famude o itti e muɗum sadaqa ɓe maki wa kullu tahmidatin sadaqa kala konngol ngol andanteɗama bani adama inni alhamdulillahi sadaqatun ɗum ko sadaqa karama ko ɓe maki wo khayru du'a alhamdulillahi ala kulli hali wo ko ɓuri moƴƴude du'a kono on degi inata alhamdulillah ala kulli hali mi yetti Allah on eno wayi wo weli mi yettimo metti mi yettimo idan wowlugol alhamdulillahi on dogino ittude sadaqa ɓe maki wo wa tahmidati wa kullu tahlilatin sadaqa kala konngol kadi la ilaha illa llahu ko sadaqa neɗɗo duumota ko no janto inde Allah baadi ɗum ɓeydanemo gonɗinma ko nder ɓernde daru Allah on ko homɓe o ombani ɓernde nden ndaren na jantotoɓe inde Allah on Allah inni kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ko waɗi hade ɓe faggito ko boni Allah on kornini ɓernde nden ɓeyto kadi no faggitade ko boni dow Allah on noti ɓernde nden bal taba Allah ala qulubihim Allah on noti ɓernde ɗen woɓɓe kadi Allah on ombi ɓernde nden khatama Allahu ala qulubihim idan ɗum ɗo fof ko andanteɗema ɓernde nden sine woɗɗitike e jantagol inde Allahu tabaraka wa taala ko ɓitte nde tun ɓernde nden heɓata ko yiɗa o himo aani himo soñji ko waɗi wa man arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati ama kala on ɗurniɗo e qur'ana on e janngugol e jantagol inde Allahu tabaraka wa taala janngugol qur'ana on oɗo de no wodanimo gurdal ɓittugal kadi Allah inni min immintenemo ñalandiral ngal haɗa ko bunɗo wa nahshuruhu yawma alqiyamati ama idan musidɓe julɓe annabajo makene wondanedema kala non waɗɗo ɗum no haala hino ittude sadaqa wa bi kulli tahliyatin sadaqa kala kongo la ilaha illallah kadi duumagol e la ilaha illallah hino heñƴa bani adama e cheytan e muɗum ko wali cheytan heɓata dowle mo andantedema ɗengal muɗum hino loppi e jantagol inde Allahu tabaraka wa ta'ala idan ko wona noon kañum kadi ɓe maki o wan nahyu an munkarin anil munkari sadaqatun wondanedam haɗugol ko boni ɗum ɗon de kañum kadi ko sadaqa wal amru bil ma'ruf sadaqa yamirgol ko moƴƴi on togino ittude sadaqa ten andi bani Israil ko Allahu tabaraka wa taala huliri ɓe ko tawde kamɓe hari ɓe yamirtano ko moƴƴi ɓe yamireno ko boni Allah inni lu'ina banu Israil kanu la yanhawna an munkarin fa'aluhu bani Israila ɓe huɗama e ko waɗi kamɓe ɓe latinoke ɓe haɗatano e bone mo andanteɗama ɓe dumino e muɗum bal hum yusajji'un kamɓe koye ɓe lerɗi ɓe wallito wonnoɓe wadde ko boni kon tawi Allah inni wa ta'awanu alal birri wat taqwa wallidire e ɗiggere e ko yowdiri e kulol Allahu tabaraka wa taala idan annabajo sallallahu alayhi wa sallam ɓawonde makaniɓe yamirgol ko moƴƴi kon ko sadaqa haɗugol ko boni kon ko sadaqa ɓe maki wo fi budui ahadikum sadaqatun ko goto e moɗon huntata haaju e ɓeygu muɗum ko sadaqa nde gorko yahata yiida e ɓeygu muɗum hunta haaju mum no andirɗon no ɗum ɗon o windante baraji sadaqa kono ibn Uthaymin ɓe hendi o hadith ko sharhu arba'ina Nawawi ɓe sharhude mo ɓe maki wo wondanedama ko honno bani adama on yiidirta e ɓeygu mum o windane baraji ko sart ko si on tagi annike lan yiidude e ɓeygu an fiyomin faggo e muɗum baraji fiyomin faggo e muɗum zurriya mo andanteɗama e ɓe sembine kaɗo dina ma koyemin faggo e oɗo sonnajo wawugol woɗɗitagol e rewɓe go hara oɗo yonilan
so waɗi ɗum o windante baraji fondanede mo himo e golle ɗe idan ɗum ɗo ko allahu tabaraka wa taala waɗani julɓe ɓen ɗum ɗo ko ɗum waɗi ɓe annabajo maaki wo fi budui ahadikum sadaqa si goto e moɗon yiidi e ɓeygu mum anniyike tawi ko sabi allah on o woni yiidirɗe ɓeygu mum o windante sadaqa sahaba ɓe ngalɗi ɓe inni enene laaɗo a yati ahduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr enene laaɗo goto e amen aray e ɓeygu mum hunta haaju mum o heɓa ɗon baraji neɗon sallallahu alayhi wa sallam maaki ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wisru ene yetelam sinno o muññaaki o yondinori e ɓeygu makko o yehi o ɗaɓɓi rewɓe goo o hunti ton haaju makko o heɓe bakkaru sabaɓe ni nam o heɓe bakkaru karmo koɓe usul hiɓe dallinoro oɗo aya e babul qiyas wonanede ma annabajo on kasahuna ɓe peesi idan waɗkol qiyas no peesa idan kala rewɓe ɗum ɗon kañ kadi anday ɗum ɗon kono ala kullin en yiiɗu tun artide haqqille lenge ɗum ɗon wona ɗum imminen e ko imminen koyen andu bani adama on si o anniyike tun golle ɗen haray o windante baraji e muɗum leyɗon seeɗa ko sharhu oɗo hadith ibn uthaymin maki wo wondanedema al aadatu inda al ulamau tanqalibu al aada ibada wal ibadatu inda al juhal tanqalibu al ibada aada ɓe maki wo aadaji ɗin wowigu ngu yargol ndiyan jooɗagol waɗugol sport wo ɗum ɗo fof se pugol walagol ɗano wo ɗum ɗo wontanay ko karamokoɓe ɓe rewgol allahu tabaraka wa taala ko waɗi kamɓe ɓe anniyoto ɓe ɗanade fiyo ɓe fowto ɓe wawa immade rewgol allah on ɓe walo ɓe ɗano haɗa ɓe windanede hon ɗum baraji ɓe annito yawgo doga sport ɓinalan dogol sport fiyomi heɓu cellal mi wawa rewde allah on ɓe windane hon ɗum baraji idan oɗa mo janga anda on immoto juulugol tawa ala baraji ko waɗi o anni yaake juulugol oɗo o woni e dannabo o woni e peera o woni e haaju e fatunde foppu immike men ko juuɗe julgo yoni ko ɗon o jotto ndaara ɓeeɗo immike ɓeeɗo immike ɓeeɗo immike awa mimmi immaki min simi yahayi tun haɗa ɓinnelen joni hunde kaari ka o immo o jokka ɓe fii woto o sappe kollum ko imminimo ɗon ko fii ɓeeɗa yehi o yaha o juuloya ko farilla o juuli tawo ala e mum hon ɗum baraji ko waɗi al adatu enda juhal honno al ibadatu enda juhal tanqalibu al ibada aada ɓe janngaɓen ko rewite allah o wontaneɓe wowigu tun ka wonno ko ɓuri ɗuudude yimɓe kon e julɓe hannde janngano juulirte bal finu tawi mawɓe ɓen no juulude ko ni ko ya kabbiru toroɗa ko koppi ɓantoɗa kono wallahi janngan deftere ha gayna haɗa ko iɓe ko salmina ko kabbira ha ko salmina ko seeɗaɓe jangata ɗum ɗon ka haɗa jangi no juulirte mo yeddi yo ndaaru cheikh albani hino windeni en deftere ɓe maakine sifatu salatu nabi min al takbir ila taslimi ka annaka taraha mo jangi nden ɗon musidɗo julɗo wallahi a yi'e noone no nde julde juulirte tawa wallahi sa janngal ɗum a yiyata ko neɓoɗa yiwde yimɓe no juula ɗum ɗo naya ndaaru ñembina wona ronano idan ala kulli musidɓe julɓe yo allah won tabaraka wa taala woni ballo wallito en anden kala wo waɗeten ko ma laɓɓinen anniyeji ɗin ko ma ettoɗen anniye on feppodira e allah on ko waɗi innamal a'malu binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa golleji ɗin ko anniyeji ɗin darete goto kala ko anniyi kon ko ɗum woni ko yoɓete ɗum sinelaɗo makani oɗo wondanedema nam yetolan si o waɗi ɗum ko boni o heɓay e mum bakkato ɓe maaki wa kadhalika ida wada'aha fi halal ko wona noon kadi awa si o waɗi ɗum e ko dagi ya wawa famude dey o heɓay e muɗum honɗum baraji idan ko ɗum annabajo on sallllahu alayhi wa sallama makanen hadis goo mandantedema ɓe maaki la tahqiranna min al ma'rufi shay'an
ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم بماكي وأن بني آدم وتا يويتو مؤير هاي هوني كو ودي هدا hawre musidɗo ma on akhi honno wayi mosanamo hentanoɗamo hajira sheyti nigo suudu kono fiya heɓu sadaqa on neɗo maki tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun ko mosata e yeeso musidɗo ma on ko sadaqa ɗo ɓe maka nen wa an talqa bi wajhika wa an talqa akhaka bi wajhin taliqin kono hawrata musidɗo ma on e yeeso hentigo tun hara o yilalima niɓɓitugol o yiralima sunagol hentanoɗamo jalida e makko idan ɗum ɗon ɗawi windanede honnude ittude sadaqa ka idan yallahu on tabaraka wa taala wallito en duumoɗen e ɗum ɗon ko waɗi noon no jogiti baraji heewuɗe e muɗum ko ɗum waɗi annabaji on sallllahu alayhi wa sallam kadi humpiten hadith ɓe maki wo kullu sulama min annas alayhi sadaqa ɓe maki kala wunjere e yimɓe ɓen no waɗɗi ɗum ittango sadaqa ko wi'ete wunjere ko ɗum ɗo kala ko heltoto ɗum ɗo ko wunjere ɗum ɗo ko wunjere ko keeci ma ko koppi ma ko koyɗe ley ɗum ɗo ni ɗi kolli fof kala noone ko yiwɗa heltoto anduɗon ko wunjere ɓe maki noon kullu sulama kala wo wunjere alayhi sadaqatu no waɗɗi enen ɗon hunde ittangol ɗum sadaqa kulla yawmi ñande o ñande hiɗa duwa ittande ɗum sadaqa idan sadaqa no waɗɗi en mo duwaɗen ittu ñande o ñande ka ko alayhi no waɗɗi e wunjere ma no ya ittande sadaqa kulla yawmi ñande o ñande nde andantedema tatlu fihi shamsu nangue ngen fuuɗi e muɗum idan ko honno ittiden ɗum sadaqa koyen ittu jawle ɓe maki la ko honno annabajo o ɓe maki ta'dilu bayna ithnaini sadaqatun koya nunɗu hakkude yimɓe ɗiɗo haray a itti sadaqa bani adama on koyo wonu nunɗuɗo hakkude yimɓe ɓen allah inni e idilu huwa aqrabu li taqwa nunɗe ko waɗi nunnugol ngol ɓuuri hiɓɓodirgol e kulol allahu tabaraka wa taala bala ko ɗum woni kulol allah on allah on se ndaari hay heferaɓe ɓen tellement que no o yiɗi e nunɗu hay heferaɓe ɓen ɗandanteɗema haɓidali e meɗen so jaali en allah on haɗali de haaleten gonga hara en janfakiɓe ko allah inni la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarin an tabarru ilayhim wa tuqsitu ay allah on haɗali on ɓeɓe heferaɓe haɓidali e moɗon ɓe yaddale mon ko galleji moɗon o haɗalo nde wono ton gonguɓe nunɗuɓe hakkude mon e ɓeɗo idan ɗum ɗo julɗo on koyo sifitor nunɗugol ko ɗum siɗinaɗo maaki e konde on togi nunɗata hakkude yimɓe ɗiɗo yo wawa fama ɗum no ko sadaqa imma ko goɗɗo e goɗɗo haɓi joni noon waɗuɗo ella on wolanama ko an tooñi won annabajo maaki noon unthur akhaka zaliman aw mazluman walli ɗo musidɗo ma o tooñu walla o tooña sahabaɓe maki meɗen andino men wallitamugo so tooñi kono so tooñama ko honno men wallitamo ɓe maki joguido jungo makko ngo andinamo o tooñu ka idan ko noon bani adama wallita musidɗo on ɓe maki noon ko waɗi noon kañum kadi ɓawonde on tagui nunɗi e yimɓe ɗiɗo wa tu'inu rajula fi dabbatihi si tawi neɗɗo on wallitike bani adama on ko mummuntawo makko ko puccu mbabba e kala noone ko waɗɗete o wallitike mo walla wiyen ko otowal motoru ko véloru ko avion e kala noone ko ƴawete o wallitike mo hara kanko e fatahmiluhu alayha an tigi rondoɗa mo ƴawna tawa oɗo imo faala ƴawɗo ronku walla imo jogui nawnare walla kono wawali dow waɗɗanade hoore makko an tigi townamo ƴawnamo ɓe maki fatahmiluhu alayha townamo ƴawnamo aw tarfa'u lahu alayha mata'ahu sadaqa ma ɓantanamo dongal ko jogiti ko joni kanko wiyen ko otowal o jogiti mo jogui dolle bagasiji ande feƴƴuɗa yi ɗum ɗon ƴetta oɗo walli toɗamo jonnamo ya wafamo ɗum ɗon ko sadaqa noon aw tarfa'u lahu mata'ahu dolle ko jogiti ko rondamo jonnamo ɓe maki hay ɗum ɗon ko sadaqa ma oɗo ari ƴoggol ko woynu ko cangol
o yogi ha paani heewi bilow no heewi o ronku heɓde ko rondamo o ena rondelan ɗo o immoɗa rondamo ɗum ɗon ko sadaka en yiyali annabi Moussa ko ɗum waɗuno moƴƴere wotere ɓe wattanani yila ɗum okkuri ɓe ɗon sonnajo e zurriya ka ko waɗi annabi Moussa aru tawi ɓe sonnaɓe hino habbi yarnugol ɗi ɓe ari ɓe immi wallitiɓe yarni ɓe ɓawo ɗon ɓe arti ɓe jooɗi ko ɗowɗi leggal ɓawo ɗon o sonnajo on yeehi humpite babe mum ko raɓɓiɗingo ko ɗum haɗi adden ayaji ɗen on ɗon arti ala kullin ɓe yeehi annabi Shoaibu ƴettimo e gollini ɓe duuɓi ko ɓe haldi kon woɓɓe inni 6 woɓɓe inni 10 ko tawde Allah inni fa in atmamta 10 fa min indika si a timmini 10 koye maɗa woɓɓe inni atammal 10 woɓɓe inni lam yatim ala kullin fal amru biyadillah ɓawo ɗon e résultat ngu ɓe heɓuno ɗo sonnajo timmuno timmano ɓe heɓuno sonnajo on sonnajo kayen kadi Allah hokkori ɓe muɗum zurriya sabu wallitagol ɓe ɓe ɓanantedam heno anuno idan en yi ɗum ɗon ko sadaka kadi ko jikkuji sahabaɓe en kadi ko jikkuji annabaɓe ɓanantedam heno atorono ɗum ɗon e ɗum ɗon ko waɗi en yii kadi Khudar nde o yarno e annabi Moussa ha o tawi maadi nde andanteɗama yuridu an yanqadda fa aqamahu on tawi maadi ni falama eɓɓude yanugol kamɓe ɓe immi ɓe e o mananteɗam ɓe yaadi e muɗum ɓe darniti maadi ni ha maadi regili ɓawo ɗon honɗum Moussa ene law shi'ta la takhadha alayhi ajra Khudar sila falano dey en lannotono ɓe joddi ko waɗi en ari ɗo yoɓe honnu en ɓe honnali en fa abaw an yudayifuhuma ɓe sali ɓe honnude ɓay noon ɓe tolnali ɓe en gollaniɓe aw yoɓe yoɓo en Moussa hande kala ɓe ɗo sertoten ala kulli ko firti en andu hay moƴƴuɓe ɓen ko waɗi Khudar no ton e karama koɓe innuɓe ko annabajo sen daari ko sakkitore on ɗon histoire ko inni wa ma fa'altuhu an amri mi waɗirani ɗum e yamirore an ko Allah on wonnolan yamirde woɓɓe inni ko Allah ko annabajo ko tawde Allah wonno wi'ude mo yo waɗu woɓɓe noon no toon innuɓe kadi na annabajo fal ilmu inde Allah haɗa no musidɓe julɓe e yi on ɗon kadi no wonno wallitorade haccon jimɓe ɓen e wallitede ɓay ko laanato o bonni laana kan kono laana kan o bonnu fi wallugol ɓe ko waɗi kanko mo reeni ko hayta kon yeeso Allah humpitimo o andi ɗum ɗon o bonni laana ka fi ɗum ɗon ene nde o tawi paykun kun kadi o hirti kun kadi ɗum ɗon fof ko fi wallugol mawɓe paykun kun ko waɗi wa kana abuhuma saliha la ko honno khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra tawde Allah wono huli nde kum paykun wonta sabu la Khudar en huli nde kum paykun wonta sabu e ko majjini nene won e babon Allah on yamiri Khudar yo o war kunno paykun on tumasi Allah on lontinani ɓe ɓurɗo on ɗon moƴƴude idan en yii ɗum ɗo ko jikkuji annabaɓe ɓen yiɗugol wallitagol julɓe ɓe ndaren nde Jibril arno tawi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam imo fokkiti Sadum yawgol halkoya yimɓe luutu ɓen ɓay o rewi hiwrogo annabi Ibrahima humpita ɓe dey awa haray Allah wonno nelila yomi humpite okkoto woni ɓiɗɗo gandi ko ɗon e ɗon kisan faraga ila e honno faraga ila ahlihi fa jaa bi ijli samin ko ɗon e ɗon annabi Ibrahima gundi kisan yeehi ndaari ngaari fayni molanandi hirsanidi ɓen ɗon hoɓɓe ɓe ɗum ɗo fof ko yiɗugol waɗugol sadaka e yiɗugol waɗugol honɗum moƴƴere ɓe defi ha ɓendi kadi tinna noon ɓe ɓannani ɓe annabi Ibrahima nokki ɓe nokkaade ɓenni ɓe ene ala ta'kulun o ñamata Allah inni e suratul hijri e fa aw jasa fi nafsihi khifa la honno qaalu kay la takhaf ɓe mi yegiti aya on seeɗa suratul hijri Allah on no yewti en ɗon ko pas tammo fi nde ɓeeɗo arno ɓe inni inna ursilna ila qawmin mujrimin li nursil alayhim hijaratan min sijjin musawwamatan inda rabbika lil musrifin leyɗon seeɗa Allah no humpita en e ɓeeɗo nde ɓe yi'iri ɓe tawi moodi annabi Ibrahima huli ɓayno annabi Ibrahima huli
ɓenni mo wata hulu menen dey ko allahu tabaraka wa taala immini men yo men yahu e ɓeeɗo yimɓe annabi luuto ala kullin ko yen faamutu jikku ɓeeɗo no ɓe okkireno noon eɓe no ɓe yiɗino noon ko maɓɓe yo ñaame e enen zamanu men fewniɗo feewɗo ɗo no jama o aniri ko mum yo ñaame idan noon musidɓe julɓe annabajo sallllahu alayhi wa sallam ma kenoɗo wondenede mo dey aw tarfa'u lahu alayha mata'ahu sadaqa wal kalimatu tayyibatu sadaqa konngol moƴƴugol ko sadaqa oɗo heeɓi ande o ari okkoran heɓal feere yaafo dey ɓe torikema accu ha on tuma nani yallah on okkore ɗum ɗo moƴƴi ko ɗum inchallah inni fammal sa'ila fala taqa torotoɗon wata duñumo moɗi immoɗo onon hiɗon ɗuuɗi ha ko landotoɗon lala on togi koyo wowlu konngol laɓangol idan ko wona ɗon kañum kadi ɓawonde ɗum ɗon feƴƴi annabajo ma kane wa kalimatu tayyibatu sadaqa wa bi kulli khutwatin aw khatwatin tamshiha ila solali sadaqa kala taɓande ko on togi towonta teppere mum tippa faando yawgol ko juulirde o windante mo ittude hon ɗum sadaqa ɓe maaki wa bi kulli khutwatin tamshiha ila solati kala taɓande ko on togi woni e seppude yaha ko julde o windante noon sadaqa ɓe maaki noon watu miitul adha ala tariqi sadaqa hiɗa itta lorra ko dow laawol windaneɗa sadaqa e yiyay e nokkeeli en wolta nokkeeli ɗi kono yiyay e nokkeeli ko kullum waali maayi ko ɗon fof feƴƴata kon ɗon ha kun ɓuuta ɗon kun fetta ɗon ha kun lanna ɗon kun luuɓa ɗon taw fof no rewde kon ɗon feƴƴa ka kullum waalo maaya imma bareeru baalil sulumeeru waalo maaya e laawol julɓe ɓen ibrahima maryama muhammad e fatima ɓe rewa ɗo ni ɗum no luuɓa ɓe rewɗo ɗon wo nangakinal ngal feƴƴa kono gooto e maɓɓe wakkilota ko argol ƴetta oɗo ndiɗo luuri yaha iroya fii wota julɓe hedditiɓe ɓen lorro wono kanko lorrori noon ko waɗi ari e qissa mandantedema ibnu uthaymin no maki musimi fayali ko sharhu albayna nawawi ɓe maki wo wondanedema arino e qissa gorko goto mantedema haɗa himo yahude e laawol nder ko woni yahude ɗon e laawol o tawi leggil molanagil no yani e hoore laawol ngo lumbiti o ndaari o tawi ɗum ɗo de si julɓe ɓen ari tawi ɗum ɗo lorroto o yiltiti ha ko suudu o ƴetti tenirde o soppi leggal ngal o taccingal o ittingal ko laawol o wonciti laawol ngol o maayi o yaafana o narna jana sabu ngal golla ɗon tum sabu ɗum ɗon tum idan watu mitul adha ida itta lorro ani tariki ko laawol sadaqatu sadaqa en yiyay noon sukaɓe ma jiwɓe iwruɓe suware malla yawɓe nokkugo jamma arta jooɗo ko tum bere laawol hunta ɗon haaju mum feƴƴa ka woɓɓe rewta ɗon yaaɓa ɗum ɗum ene alorari o alorimo aduwaɗo laɓɓinda laɓɓinayi tawi ko ya tuuni idan noon musidɓe julɓe hande en yiltidir no wowirɗen noon ko woni hiɗen wowuno ko yen ƴettu ko tumbere yewtere darnen ɗon jonne ɓeɗo ceernoɓe ɓe janggita ɓawa ɗum continue kono mi darno mi tawi hande yomi continue tun laawol gotol ɓayi mi amumo wadde mo pecce ɗiɗi idan hiɗen artude hay joni hoɓɓe meɗen ɓen ɓawo woni andantedema en waɗi yewtere meɗen raɓɓe ɗunde nde andantedema hino yowito e koko wiyete sadaqatul jawarihi woni sadaqa ɓandu nun ko ittata kon sadaqa ɓawo andantedema yewti ɗum ɗon ha e gayni hiɗen toro nde allahu tabaraka wa taala newnanten yo taw ko sabu makko yewtirɗen koko yewtaɗo wona saabu heye goto eɗen tori allahu tabaraka wa taala tawna taw onon ɓe wonnoɓe heɗade yewtere nden min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ko waɗi ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ko ɓe woni ɓe allah on fewni kadi ko ɓe woni jomiraɓe haqqille ɗen yo allahu tabaraka wa taala tawnu on e maɓɓe idan musidɓe hiɗen artude hay joni hoɓɓe meɗen ɓen jonna e neldari ni ɓe heldorini inchallahu tabaraka wa taala hiɗen jonnude cheikhana Chouaibou ka eyyi nami aɗay continue en noon immorde ayeje machallah rew weltanama yo allah subahana taala wiɓe on guirde aljanna amin yo allah subahana taala arsi ko en e nanugol gollitiɗa kadi amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما شاء الله ما شاء الله. نعم وعندي كلام كوبي جانو بغندل ويتنgal البلاغة بإن هنا جيا فام قول كاري جوكو إنسان بليغ كونde o wowlata konngol ma o golla tawno feppodire haali on woni hande ko jum'a ɓe jangani en suratu jum'a ɓe andintini en ko ɗum Allah o yamire muɗum. idan ɗum ɗo ko welo mandanteɗe ma Allah inni wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira ko waɗi faamu hino mawni ɗum ɗo no jeeya e faamugol ko holno piiɗi yaajata yarata noon on weltanama buy on duwanama cheikh Souaibou yo Allah azza wa jalla ɓeydo gandal ngal junna balɗe ɗen mais weltanike on boy wa illa musidɓe hiɗen artude ha joni cheikhana Abdourahmane kamɓe kañum kadi ɓe jonne neldal heddini ni barakallahu fikum. Assalamu alaikum o weltanama cheikh Mouhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا
وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ما شاء الله. Abdourahmane mais weltanike on buyi ko wonnon kañ kode Cheikh Souaib mais weltanike on buyi yiɗuɓe Jama TV yiɗi émission gandal e faamu la gandi feeno ɗo heɓe weltanade on kala ko ɓe jooɗori e aduna o heɓe duwo idan noon kañum kadi lan andi en andoyeɓe kadi inchallahu ko waɗi ɗum ɗo yonata kono ala kulli musidɓe ko waktu meɗen o wonɗen e aynitude ɓaawo nandanteɗam en heeɓi oɗo weelo weelo fof eɗen jarnaɓe ɗe duwanoɓe idan cheikhana Souaibou kon woni sakkitiɗi nam ko noon aray alhamdulillah machallah aray o weltanama moƴƴa yallah subahana taala ɓurtu nawde golle ɗe yesso amin amin o arsika kadi wonɓe siwude ɓen oɗo gandal e faamu woni Jama TV o arsika ɓe nanugol jaɓa gollitira kadi amin aray yallah subahana taala waɗan barke e jonde nen ɗo amin amin haray min noon mi guittuno président gol nanen min miɗo inne Souaibou Diallo gueɗal ɓe inte ɓen Mouhamadoul Amin Diallo miɗo duɗo e ɓeɗo karama ko e makiteɗe oustaz Mouhamad Sidibé ɓe lollirano diragol oustaz Sidibé markaz ahlil Qur'an haray miɗo weltanoɓe moƴƴa miɗo weltano kadi mawɓe am ɓe mbay ko kamɓe woni saabu ɓe naɓimi janngugol machallah miɗo weltano kadi karmakoɓe am ɓe moƴƴa miɗo weltano Allah subahanahu wa taala on miɗo weltano moƴƴam fof miɗo jarno mi weltani o moƴƴam fof machallah sanallahu ileykum nam idan onon kadi amin wa fikum barakallah mais weltanike o mbuyi onon kadi men duwanike o amma oustaz Sidibé ko oustaz meɗen moƴƴano eɗen hiwroɓe moƴƴa ko waɗi min dewgal an aranal ngal sonnajo ara noon ko kamɓe humuno dewgal ngal haɗa lan hiwroɓe moƴƴano mi lanno so tawi ɓe jaam yallah on julnu balɗe ɗen kamɓe akhi Mouhamad Sidibé heɗitiɓe fof yallah on julnu balɗe ɗen acciɗen ha ɓooya juuta idan Cheikh Abdourahmane onon kadi ko nguli sakkitiɗi aywa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah aray ko adi ko meɗe weltano on taw onon Cheikh Mouhamad onon heɓitoɓe men ɗo e émission gandal e faamu aray yo Allah ɓeydo affaire on nawramo yeeso inchallah amin amin aray oustaz Sidibé on kono wirɗo no min kadi koye juuɗe mabɓe mi duuɗi machallah ɗo mi duuɗi ha mi yalti alhamdulillah machallah ɓeno ɗo miɗo Keur Massar aray ɓawa ɗum noon hiɗe weltano Allah yetta Allah weltano on onon kadi weltano mawɓe amen ɓen ɓay ko kamɓe woni saabu ɗumaji ɗin fof oustaz Ahmad Makari Diallo ya Seyda Zahra machallah aray meɗen duɗo kadi yombol mi haali ɗon nane aray meɗen weltano kadi ɓen toon sammone ɓe wakkili men walliti men mouradu moƴƴuru machallah ahlal mujamma machallah aray ko on ɗo woni ɗumaji ɗin inchallahu taala idan on weltanama boyi on duwanama onon kadi on jarnama yallah on yóbbu on ko ɓuuri e moƴƴude jodde idan musidɓe julɓe en arduno ha ɗo e émission moɗon gon gandal e faamu télévision mo yiɗaɗo andaɗo woni Jama TV haɗa noon musidɓe julɓe so tawi allahu tabaraka wa taala hoddiri en e yontere hande
nde ɗo leere men wowne so alan sara on juulama kono ko adi yen fermude musidɓe julɓe en iwata hiɗen torono nde allahu tabaraka wa taala ɓeydanta en nokku on waɗa barke oɗo nokku allah on yaññana en Jama TV ko waɗi annabajo sallllahu alayhi wa sallam make ni en ala e nokku ko jangguete qur'anul karim si wona allahu tabaraka wa taala jippine ɗon yurmede makko nden jippina ɗon malaikaɓe ɓen ɓe hundita ɗon ɓe woola fi ɓen ɗon ko allahu tabaraka wa taala idan ɗen tori nallah akkisata en ɗum ɗon yallah waɗu barke nokku on julna balɗe mawɓe meɗen ɓen julna balɗe jol nokku on idan musidɓe julɓe kala wo ko yiɗo nga feewi no iwre allahu tabaraka wa taala kala wo ko yiwɗo nga heeɓiga immugol e faljugol e ayeje faljugol hadisaje faljugol e ɗengal feggagol e ɗengal ko wettata won noon fof ko bani adama o tagirama tawde bani adama o tagama o timma fal ilmu inde allah yaqulu ma tasmaun min aldhicri wal ayati وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم بين الأسماء مرموق